شیخ عبدالحمید ریکانی شاگیر کفتن و خینبربون بو ماه 15 رو جال نخوشخان و هوار هاتن الدهو که تیتا نواندن و نشتگری بو تیتا کرن. الی دو ماه جال ایواریا روژا سه شمی 27/7/2021 اد چیتا بردلوانیا خوده. اب آماده بونا جماوره که زورج دوست و برادر و خوشتوین وی الگورستان شاخ که الدهو که تیتا بشارتن. في فترة دا شوي سيدة مازن أبي توكو ملاتي باري علم وان ودين وان وتقواتنا أبي جلك باري كلا أبي توف مداشون يدي مايد في فترة شو الشيخ عبد الحميد بيخد جرازي بيتن كو علم الشرعي جلاي كبي تقاجي جلاي كبي ذكر وتسبيحات جلاي كبين مرديني جلاي دفع بي أكيد أم بيت خساراتين بس ما أمل يهجدف رب العالمين إن شاء الله جهوية خوش درجة تدبعشت دا إن شاء الله يتبلندن أو علم أو وعظ نصيحة تويكري دي بردوان بيتحرطار وجا قيامات إن شاء الله عملي بردوان بيت ورب العالمين بغفرينيت ورب العالمين جهوي وجهت وكي بما تجي كاتندا جهوي بجرن تقریبا با 15 روز بو نزیفک کف بو و نزیفک سریدا چه بو جنزاب اگری گیج بونه جلتا که کف بو نزیف سریدا چه بو پشتینگی 4 روز 5 هات عملی کرنجی نزیفایی هات پاکش کردن و تقصیر نکر راستی دکترت ما و مستشفیات ما طواری و آزادی هر دو بس با قدر خوده بو. شیخ عبدالحمید عبدالخالق سال 1949 الگنده بزل الدور ریکانیا جدایک بویه. الدسپک الحجرین مزگفت الدوباب خو برای خو ملنوری خواندیه. پاشان بغدا خواندن خویا کلیجه تمام کریه. او بکالوریوس و ماستر دست به ایناینه. اجبلی که ماموسته که زنگین بویه بزانستن شرعی و تاربیج و ماموسته زانکوی و کساتی جواکی و مفتی دهو که بویه. الدست بك خوندنا خول دفقاتي بابيري مال گنده بزل المنطقه ريكانيا بشتي هنگي يهات يا دفرا مثل صاله دست بك الشيستا بشتي هنگي الشيستا هر يبويا امام المثل و اعدادي اخويا خاندي بشتي اعدادي جي تمام كريه تشا بغدا كليجه خلاص كريو بشتي كليجه جي صاله هفته و شش تقريبا خلاص بوي ماستر جالويري ورگرتي 82 برياردا بشتي زعجوي هات يكرنش امنا بعثيا برياردا بهتا كردستانه والفيرا دوام مرکز پارێزگە هێژی نەکرد هەر ئەگەر یعنیش بەر بەعثیا و ئەوان چوو سیارەتیکە 7 ساڵە کال وێرێژی بوو پشتینگی 89 هاتە جامعە مازنلی و دهوکێ و حتی 1900 يعني 2019 جی مال جامعە مازن سیکا دهوکێ جابو گله جابو اسوات بيجم اوت قلتي سيدان فيجي درشت يعني سيداش كلا صحابيه لك بو هافي قاف سيداي او رصيد بخبرك خبر وقت يقول نفيج درش كر او نفيج بيت او نفيج درس بو قال جال جماعة مازن دا نفيجي كين قالك دا متأخر بن دا جهنا نفيجي قالك اواد قلت مع الأسف ات مراسم و شارتن دا شانده که مالبند نه دهو که کمال دادگری برهف بو. پیامبر صلی الله علیه و بيجيت إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3 ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية بار بك شيخي هميت دي خده هلاي أسهو صد بينم صدقة جارية هزارهان هاری کاری هیتیم و بلنگاز و به باب و خلق که بلنگاز کردیم هر واسه زانست ماشاءالله سپاس بخوده انشالله رب العالمش فضلی به بهنکش خیرت وی به بهنکت هر واسه اولاد الصالحیت هلای شیخ عبدالحمید ریکانی سال 1989 تا سال 2019 بو ماه 3 سال و تاربیج مزگفتا مازن بویل دهو که اد سال نوتان دا اندام سرکرداتیا بزا و اسلامی بویه اد کارین خیرخوازی و جواکی و شرعی و بانکخوازی دا شیخی دسته که دیار هبویه نهاجی پا غرکر ناوی والله که مازن کفتن افریزن زاناین دهو که آمد بریفکانی کنال اسمانی پیام دهوک